mémoire, ce soir, un policier, un représentant des forces de l'ordre pour 4 supporters. Guillaume Fard, est-ce que le convoi présidentiel dans ce genre de moment, c'est sur le plan sécuritaire? هذه الفيديوهات عاجل الآن يا أخوان. الآن الفيديوهات تنتشر. وصل الأمن الفرنسي إلى المدرجات يشاهد الفيديوهات ليعلم ماذا حدث، ليحدد من هم الأشخاص. Là, il commence à arriver autour de nous. على ما يبدو السيدات التي صورت الفيديو رأيتها يا أخوان. Les gars, c'est eux, hein. C'est eux, hein. On n'a rien fait, hein. Ils sont venus, il y a les vidéos, il y a tout, tout est filmé. Nous, il n'y a pas de vidéo, hein. On n'a pas d'attente, les gars, laissez taper. Ils nous ont attaqués, on n'a pas laissé taper. Comment? Ah, ils sont tous cagoulés. Ils sont venus cagoulés, ils ont frappé les gens. Nous nous a fouillés, ils nous a pas enlevé les chaussures. Ils ont des bras, des gants. Dites juste à votre collègue, les jeunes que vous avez attrapés là, comme ça. فرنسا إلى حلبات صراع مباشر بين المناصرين للقضية الفلسطينية والأمن الفرنسي، بعدما تعمدت الحكومة الفرنسية استفزاز مشاعر العرب والمسلمين المقيمين بفرنسا، خاصة الجزائريين المعروفين بولاء نم فلسطين، وذوت شعارات تحيا فلسطين وسط الحديث عن مشاركة واسعة من الشباب الجزائري تم فرضها على الملعب وعلى الجماهير الصهيونية التي توافدت لمناصرة فريقهم المجرم الذي سيشارك بعد المباراة مباشرة في حربه ضد فلسطين ولبنان.